Well, now let's do an exercise related to assigning probabilities. For example, as you can see from this exercise, it said that a retailer tracks the number of customers visiting their store over 20 days and it records the following data ምንድን ነው? አንድ የችርቻሮ አካል ወይም አንድ የችርቻሮ ሱቅ በ20 ቀናት ውስጥ መጥተው ቪዚት ያደረጉ የከስተመር ብዛትን እንደሚከተለው ሪከርድ አድርጓል። number of days አለ and number of customers አለ በሚመለከተው መልኩ። So here we have been asked to calculate the probability that on a given day the store will have 70 customers and 50 customers. Now here we have to use what? Relative frequency. To do so, to do the first A or to work out with A, we have to divide the corresponding number of days, 70 customers, the corresponding number of days for 5 over what? Total number of days, which is 20. ይሄ ቁጥር ሲደመር 20 ነው የሚመጣው። 4 ሲደመር 6 10 ቀሪዎቹ 10 20. So 5 over 20 ይሆናል ማለት ነው። Again, the probability that on a given day the store will be visited by 50 customers is given by dividing the corresponding number of days of 50 customers for over what? 20. ስለዚህ ለሌሎቹ ብትጠየቁ በዚህ መልኩ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ይሄ በጣም ቀላል የሆነ ስለሆነ so probability of 70 customers equal to number of days with 70 customers over what? The number of days, which is 5 over 20. Again, probability of 50 customers is given by number of days with 50 customers divided by the number of days, as we have seen before. So ይሄ ቀላል ቤት ስለሆነ በዚህ መልኩ ማየት ይቻላል። Now let's see a new topic which is loss of probability. እንግዲህ በተለየ መልኩ ሌሎችም አሉ ግን እነዚህ በዋናነት የምናያቸው ስለሆኑ mutually exclusive ማለት ምንድነው? ይሄን በባለፈው አይተናል። So if two events are mutually exclusive events or if the events A and B are mutually exclusive events, then probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B. Why? Because they have no intersection or they have no what? Common value. That means exclusive events are what? Events that can't happen together. ስለዚህ የጋራ ስለሌላቸው የጋራው ዜሮ ስለሚሆን probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B ስለሆነ but probability of A intersection B will be 0. Hence probability of A plus probability of B ይሆናል ማለት ነው። መቼ? if and only if they are what mutually exclusive or they are disjoint like this disjoint ናቸው ማለት ነው። disjoint ናቸው ማለት ነው። The other thing is if more than 2 events are mutually exclusive, we can have this general formula. So probability of A1 union A2 union up to probability of AK. Right? A1 A2 up to AK are pairwise mutually exclusive ከሆኑ in event S ማለት በአንድ ሳምፕል ስፔስ ውስጥ ያሉ ኢቨንቶች ቢሆኑ then probability of A union in a sense ይሄ ምንድነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ዩኒየኑን ነው የሚያሳየን። ይሄኛው ዩኒየን ለማለት ነው። ይሄኛው ሲምቦል I stands from 1 up to K and AI say probability of union of AI ማለት ነው, which is summation of probability of AI is equal to what? Probability of A1 union A2 union up to AK union
I mean is equal to probability of A1 plus probability of A2 plus probability of A3 ማለት እዚህ ጋር probability of A2 መዘጋት አለበት አልተዘጋም እያለ መቀጠል አለበት so በዚህ መልኩ ነው የሚሰጠው if and only what they are mutually exclusive even in a sample space S in sample space S. Let's see an example. A marketing manager wants to advertise its product using one of the three media. ማለት ሶስት ሚዲያዎች አሉ so እነዚህ ውስጥ አንዱን በመጠቀም ምርቱን አድቨርታይዝ ማድረግ ይፈልጋል so the probability that he or she will use TV, TikTok or YouTube are 0.1, 0.2 and 0.22 and 0.08 ማለት ነው ለቲቪ ቲቪን የመጠቀም እድሉ 0.17 ነው ቲክቶክ የመጠቀም እድሉ 0.22 ነው ቲቪን የመጠቀም ዩቲዩብ የመጠቀም ቻንሱ ደግሞ 0.08 ነው then what's the probability that he or she will use one of these media አሁን one of these ነው so ማለት ነው ቢያንስ አንዱን ማለት ሁሉን ተጠቀሙ ይችላሉ ማለት ነው ከሁሉ ቢያንስ አንዱን so let's do solution let's define events let's define event A using TV event B using TikTok and event C using YouTube now since the three medias are mutually exclusive የጋራ የላቸው ማለት ነው የጋራ የላቸው so እናደርጋለን probability of A plus probability of B plus probability of A union B union C is equal to individually probability of A plus probability of B plus probability of C. Why? Because they have no common value because they are mutually exclusive. Mutually exclusive ባይሆኑ ሌላ ፎርሙላ ነበረው therefore this will be 0.17 plus 0.22 plus 0.08 which gives us 0.47 0.47 the other thing is non-mutually exclusive events ማለት ነው ቅድም ነበር mutually exclusive now mutually exclusive ባይሆንስ now if A and B are two events non-mutually exclusive events here two ምን ማለት ነው if A and B are two non-mutually exclusive events በሚል ሳከላ two non-mutually exclusive events ባልና ኤኛው ቢሰረዝ ማለት ነው ኤኛው two mutually non-exclusive events then probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B ማለት ነው ይሄው ያላቸው ኢንተርሴክሽን አላቸው የጋራ A እና B ምን አላቸው ማለት ነው የጋራ እዚህ ጋር እንደምናየው አላቸው ማለት ነው therefore we have to subtract their common intersection ለምሳሌ ሶስት እና ከዛ በላይ mutually exclusive የሆኑ ኢቨንቶች happen ቢያደርጉ ደግሞ ሌላ ማለት በዚሁ ሴንስ ሆኖ ግን ኢንተርሴክሽናችን ላይ ሌላ ተጨማሪ ኢንተርሴክሽን የሚፈጠርበት ኮንዲሽን ይፈጠራል ማለት ነው ለጊዜው ግን በሁለቱ እንይ now let's see an example a company is launching two separate advertising campaigns አንድ ካምፓኒ ሁለት የተለያዩ advertising campaigns launch አድርጓል which are via email and via social media with customers responding probability is 0.3 and 0.2 ማለት በሚዲያ ላውንች ማድረግ ቻንሱ ምንድነው 0.3 ነው ማነው በኢሜል social media like TikTok, YouTube, Facebook, Twitter and so on ደግሞ እነኚህ የመሳሰሉ ሚዲያዎች የመጠቀም ቻንሱ ደግሞ ስንት ነው 0.2 now assuming that respondents to these campaigns are independent ናቸው then what will be the probability that a customer responds to at least one campaign at least ቢያንስ ለአንድ campaign ሪስፖንድ የሚያደርግበት ቻንስ ምን ያክል ነው so ምንድነው at least ማለት ምንድነው ዩኒየን ማለት ነው
union. So let's see. Okay, solution is here. Let's define its events as follow. Let's A be advertising via email, and let's B advertising via social media. Then proactive customers respond at least one campaign, means ቢያንስ ለአንዱ ካምፔን ማለት ነው። ቢያንስ ለአንዱ አለበለዚያ ደግሞ ለሁለቱ ይመልሳል ማለት ነው። therefore proactive A union B ይሆናል ማለት ነው። Here since A and B are independent, their intersection will be what? Will be proactive A times proactive B. አሁን ኢንዲፔንደንት ማለትና ሚቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ ማለት ፈጽሞ የተለያዩ ናቸው። ኢንዲፔንደንት ማለት እያንዳንዱ ኢቨንት ኢንዲፔንደንት ነው። ያንደኛው ኢቨንት ሀፕን ማድረግ ሌላኛው ኢቨንት ጀስት አፌክት አያደርገው ወይም ሌላ አባባል ያንደኛው ኢቨንት ሀፕን ማድረግ ሌላኛውን ኢቨንት ሀፕን የሚያደርግበትን ፕሮባቢሊቲ አፌክት አያደርግም ማለት ነው። ማለት ኢንዲፔንደንት ማለት ነገር ግን ሚቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ ማለት ግን ኮመን የሆነ ኢንተርሳክሽን የላቸውም ማለት ነው። እና ኢንዲፔንደንት ሲባል ኮመን ቫልዩ የላቸውም ማለት አይደለም። therefore probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus their intersection, which is probability of A ማለት መሰላችሁ A ማለት minus probability of A intersection what? B ማለት ነው። Since they are independent, we can find them using their product. Probability of A times probability of B like this ማለት ነው. Like this. Therefore, 0.3 plus 0.2 minus 0.3 times 0.2 ማለት ነው. Which is 0.3 plus 0.2 minus 0.06. Which is what? 0.44. So the probability that a customer will respond at least for one campaign is what? 0.44 ነው ማለት ነው። 0.44 ብለን በዚህ መልኩ ማየት ይቻላል። So in other words, thus there is 44% chance that a customer will respond to at least one of the campaign ማለት ነው። So እንዳልኳችሁ የስታቲስቲክስ ነምበሮች ኢንተርፕሬት ካልተደረጉ ምንም ዋጋ የላቸው። So we have to interpret the value that we obtained in any calculation ማለት ነው። Well, exercise 3. Let's do also one exercise. A survey revealed that 60% of customers prefer eco-friendly products. Eco-friendly products የሚባሉት ምንድናቸው? ኢንቫይሮንመንት የማይጎዱ ዩዝ አድርገን ስራው የምናደርጋቸው ስራው ሆነው መልሰው ለኢንቫይሮንመንቱ ጥሩ ነገር ሊሰጡ የሚችሉ ማለታቸው ነው። Say event C and 70% prefers sustainable goods. Event D and 8% prefers either eco-friendly products or sustainable. ምንድነው? 60% eco-friendly መረጡ፣ 70% sustainable፣ 80% ደግሞ ከሁለቱ አንዱ። Then what's the probability that a customer prefers eco-friendly products and sustainable goods? And ምንድን ነው የሚለው? And therefore and ማለት ኢንተርሴክሽኑ ነው የሚፈልገው ማለት ነው። ኢንተርሴክሽኑ ነው። So we can find it as follows. Let's define events. Let's define A, customer prefer eco-friendly products, and B, customers are willing to prefer what? Willing to buy a premium for sustainable goods. Or in other words, customers prefer sustainable goods ማለት ይቻላል። Then the other is customers are either prefer eco-friendly product or willing to pay premium for sustainable goods ማለት ይቻላል።
ስለዚህ A eco-friendly, B willing to buy, B simply ይሄን ማለት ያላችሁ B customers prefer sustainable foods, A customers prefer eco-friendly, and C customers prefer either eco-friendly or sustainable goods ማለት ይችላል። willing to buy የሚለው ማለት ይችላላችሁ። Then having this we can use the formula directly. Given that profit is what? X and profit of P is what? 20. Now profit of A intersection B is what? 8 because ከላይ ተቀብለናል። እዚህ እንደምታዩት either ነው የሚለው either prefer eco-friendly product or sustainable is what? Either use eco-friendly product or sustainable good is what? 80% ማለት ዩኒየኑ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ዩኒየኑ ማለት ነው። አሁን የጠቅለኛ ምንድነው? ሁለቱንም የሚጠቀምበት ፕሮባቢሊቲ ነው የተባለው። ሶ እዚህ ጋር እንደምናየው ፕሮባቢሊቲ ኦፍ A 0.6 ነው። ፕሮባቢሊቲ ኦፍ B 0.7 ነው። ፕሮባቢሊቲ ኦፍ A ዩኒየን B either of የተባለው either A or B የሚጠቀምበት ስንት ተብሏል? 80%. Now require this probability of A intersection B. Now we can find this using the formula. As you can see here, probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Since A and B are independent, ምንናቸው? ኢንዲፔንደንት ነው የተባለው። ኢንዲፔንደንት ደግሞ ሆኖ ማለት ማለት ነው probability of A times probability of B ማለት እንችላለን ማለት ነው። Now A union B ማለት ምንድን ነው? 0.8 ነው። then 0.6 plus 0.7 minus ኢንዲፔንደንት ከሆኑ 0 አይሆንም ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንዲፔንደንት ከሆኑ በዚህ መልኩ ይቀመጣሉ። ሚቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ ማለት አንደኛው ወይም ደግሞ የአንደኛው ማነው ወይም ሁለቱ ኢቨንቶች በአንድ ላይ ሃፕን አያደርጉ ማለት ነው። መቼ? ሚቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ። ኢንዲፔንደንት ማለት ግን የጋራ አላቸው ግን ምንድናቸው? ኢንዲፔንደንት ናቸው ማለት ነው። So minus probability of A intersection B. Then we can substitute. We'll add this one. We will get what? 1.3 minus probability of A. Now let's take this number to this one. So 0.8 minus 1.3 is equal to minus probability of A intersection B. Now let's bring this one back to this, and this one back to this. So to just ማይነሱን ለማጥፋት ማለት ነው። ማይነሱን ለማጥፋት so ይሄ ምንድነው? እዚህ ጋር መስተካከል አለበት አንዴ። ይሄኛው 0.8 ማይነስ 1.3 ስንት ነው? ማይነስ 0.5 ነው የሚባለው። ይሄ የለም ማይነስ 0.5 ኦኬ። አንዴ ላስተካክላት ይችላል። ሶሪ ይሄ ምንድነው የሚሆነው? እዚህ ጋር ይሄ የሚሆነው ኦኬ here let's do minus 0.5 እኩል ነው ይሄ ማለት ነው። እዚህ ጋር አልተዋት this one አሁን ይሄን ብናዛሩት ይሄ ኔጌቲቭ በዚህ ኔጌቲቭ ይጠፋል ማለት ነው።
ይሄ ኔጌቲቭ በዚህ ኔጌቲቭ ስለሚጠፋለን now profit of A is equal to what 0.05 here is clear so ይሄኛው ኔጌቲቭ በዚህኛው ኔጌቲቭ ይጠፋል እንደምታዩት ይሄኛው ኔጌቲቭ በዚህኛው ኔጌቲቭ ይጠፋል so profit of A is equal to 0.5 therefore the probability that customers prefer eco-friendly product and is willing to pay a premium is what 0.5 ብለን ማጠቃለል እንችላለን ማለት ነው። ለጊዜው እዚህ ጋር ይበቃና በቀጣይ ደግሞ ሌላ ርዕስ ይዘን እንመጣለን። እስከዛ ድረስ ሰላም ቆዩ። ነገር ግን ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉት፣ ለሌሎች ሼር አድርጉት፣ ሌሎች ሰዎችም ይድረስ ይጠቀሙበት። እስከዛ ሰላም ቆዩ። Thank you.